Ove godine u odnosu na prethodne imamo 3 nove destilerije i preko 10 novih viskija, što upotpunjuje ponudu, a za potrošače i korisnike, konzumente će biti mnogo lijepo da probaju neke dodatne viskije. Ono gdje smo priredili pravo viski iskustvo su radionice. Prva je Tri kralja koju će voditi Dario Grabarić iz Hrvatske, koji je inače jedan od najvećih autoriteta i sveta viskija u regionu, a druga je Game of Thrones Limited Edition Master Class, na koju smo veoma ponosni, gdje smo uspjeli da jednu kolekcionarsku selekciju viskija donesemo u Crnu Goru i pružimo mogućnost našim gostima da iskuse viskije koje nema na tržištu regiona. Tri kralja, jedno kraljevstvo. Vrlo intrigantna tema u naslovu, zapravo vrlo istinita što se tiče škotskih malt viskija. Godišnja produkcija, proizvodnja škotskih viskija danas se bliži 1 milijardi litara. Ono što nas zanima su malt viski koji u svom ogromnom kapacitetu od gotovo 400 milijuna litara u samo 3 destilerije proizvode 20% kapaciteta. Ta 3 kralja, Macallan, Glenfiddich i Glenlivet, tema su ove radionice. Kušajući ovih naših 6 viskija iz 3 kralja, 3 kraljevske destilerije, prošli smo doista dug put. Od relativno mladih, preko 12-godišnjih, 15-godišnjih viskija, pa sve do jednog legendarnog 18-godišnjeg viskija, kako obično kažu, klasika Speyside stila. Mislim da je to nešto što svatko može poželjeti kad govori o Škotskoj, o single maltovima, a posebno našem voljenom Speysideu. Game of Thrones, Igra prijestolja, još jedna intrigantna kraljevska tema na viski feru u Podgorici. Diageo, jedan od kraljeva svjetskog viskija, odabrao je 5 vrhunskih single maltova destilerija koje ima u svom portfelju. Ovih 5 odabranih igrača od 9 koliko ih je ukupno na tržištu je, ja procjenjujem, nešto što će svaki ljubitelj viskija pamtiti, u kojem će se svaki viski ljubitelj doista pronaći i možda najvažnije od svega, viski koji su čak malo i medijski ostali manje zapamćeni, smatrajući da je marketinška igra nadjačala viskije. Ne slažem se s time, svatko ko ih proba danas shvatit će da se radi o vrhunskim bocama. Očigledna je veća zainteresovanost gostiju za viski iz godine u godinu, posebno za single malt kategoriju, i to nas jako raduje da se svijest o viskiju i da se taj trend uživanja viskija proširuje i povećava. To nas ohrabruje i postiče da iz godine u godinu unapređujemo ponudu i zajednički čekamo sljedeće sajmove.